Bamwe barota akazuba ku nkombe z'ikiyaga, abandi baroga. Hari abaje kuhatemberera no kuruhuka. Ni ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Izo nkombe z'ikiyaga cya Kivu si izo kuruhuka gusa kuko na siporo ntiyatanzwe. Umukino wa handball yo ku mucanga, beach handball, ni wo wari wahuruje imbaga y'abakunda uwo mukino kwa gatandatu. Ryari irushanwa rifunguye ku makipe yose abyifuza, yaba asanzwe akina shampiyona, ingimbi, abangavu ndetse n'abahoze bakina uwo mukino bazwi ku izina ry'abaveteran. Ni umukino ugira amategeko atandukanye n'asanzwe akoreshwa muri handball yo mu kibuga gisanzwe, kuko beach handball ikinwa n'abakinnyi 4 gusa, aho kuba 7 bagakina ibice cyangwa se mi-temps ebyiri, naho kugira ngo utsinde umukino bigasaba kutsinda ibice 2 by'umukino. Bitaba ibyo hakitabazwa shootout cyangwa se za penalty. Mu rwego rw'abangavu, abakobwa batanije imyaka 16, ikipe yitwa Mahumbezi y'Irubavu yatsinze Stella ibice 2 by'umukino, nuko ihabwa amanota 2 ku busa. Naho mu bahungu batanije imyaka 16, ikipe ya Vision Jeunesse Nouvelle itsinda Stella Maris penalty cyangwa se shootout 5-4 nyuma yo kunganya inota 1-1. Mu bakuru, ikipe ya Stella Maris nkuru yatsinze Mahumbezi kuri shootout 2-1 nyuma yo kunganya inota 1-1, maze umukino wa nyuma uhuza ikipe ya Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'imari cyangwa se CBE na Warriors zari zatsinze Stella Maris na Mahumbezi zo mu mujyi wa Rubavu. Ikipe ya CBE yagaragaje ko abakinnyi bayo bamenyeranye, yatsinze ibice byombi by'umukino, ibona amanota 2-2 anayihesha igikombe. Kapiteni wayo Venuste Hakizimana avuga ko bitoreje mu kibuga gisanzwe, ariko bakaba batsinze kubera ishyaka risanzwe ribaranga. Umukino wa handball usanzwe dusanzwe ukina na beach twiyaze kuyatendinga rimwe, ndakeka ari 2014 ndakeka. Twaraje turakina hano bo turatsindwa, turakomeza tugenda dutegura tugakorera ku kibuga kitari cya beach, ako tugenda duteganya kuzatwara beach, none tubigezeho. Twebwe tugira esprit, ntago wakwanga ukina igihugu cyawe kuko dukunda igihugu, ahubwo bagire batubwire twebwe turiteguye 100%. Iyo mikino yari yiganjemo abana bo mu karere ka Rubavu bakunze kwitoreza kuri uwo mucanga, bakavuga ko babonye babakurikirana bazagera kure muri uwo mukino. Byo tubonye nk'ubushobozi ntabikina nk'umwuga, kuko hari icyo byadufasha, babashije kugira icyo bashyira mu mutima. Birashoboka kuba twahagera, ariko nyine tubonye ababidufashamo twabishobora, nyine twashyiramo imbaraga tukareba yuko natwe twahagera. Ibyo babihuje n'umutoza wabo Ndayisenga Sad utoza handball amakipe menshi y'abana mu karere ka Rubavu, akavuga ko haramutse hagiyeho ikipe y'igihugu yiteguye kuyiha abakinnyi kuko impano zo ngo azifite. Gahunda dufite daburo nk'imyitozo, imyitozo niba izaba myinshi ku buryo n'undi muntu uzaza gukorera, niba ari selection azaza gukora azasanga abana b'iwacu bahagaze neza nta kibazo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa handball mu Rwanda Theogene Utabarutse avuga ko impamvu amakipe menshi asanzwe akina shampiyona handball atitabiriye beach handball ari uko badafite abakinnyi bamenyereye uwo mukino, ariko ko gahunda ari yo gutegura abakinnyi benshi ndetse bakomeye bazajya bahagararira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga. Ni imikino yemewe muri Jeux Olympiques. Beach handball yinjiye mu mikino ya handball izajya navuga yitabirwa ku rwego rw'isi. Ni muri rwo rwego rero mwabonye ko dufite ibikoresho navuga bijyanye n'uyu mukino. Mbere twakinishaga imipira itari appropriate kuri uyu mukino, ariko Federation Internationale yaduhaye ibikoresho bijyanye na beach, ku buryo numva ko muri aka karere nkuko mwabonye ko ahangaha i Rubavu harimo abana batoya, kubazamura biroroshye. No kuvuga ngo icyangombwa ikibuga kirahari, ubushake burahari, igisigaye navuga ngo ni encadrement au niveau national kugira ngo no dutangire uyu mukino wacu tuwushyire ku rwego rwa Afurika kugira ngo nibura amakipe yacu atangira asohoka. Iyo mikino ya beach handball yanakurikiranywe na bamwe mu bayobozi bandi mashyirahamwe y'imikino mu Rwanda bari batumiwe, ikaba ari nayo mikino yasoje ingengaminsi y'umwaka w'imikino ya handball mu Rwanda.